što se tiče praktične implementacije, dakle onog što je potpisano, odnosno povelje, dakle ona svakako da je jednim svojim dijelom dotakla pitanje raspoređivanja na odgovorne pozicije unutar zajednice. Dakle, ono što smo u povelji jedino napisali jeste da će zajednicu predvoditi predsjednik Mešihata, a naravno sve druge funkcije po dubini će biti raspodijeljene shodno zvanjima, odnosno uvažavanju trenutnih pozicija naše braće koji pristupaju, odnosno sa kojima stupamo u jedinstvenu zajednicu. Dakle, ovog trenutka ne možemo govoriti o preciznim pozicijama, ali prosto to je dio naših razgovora koje ćemo mi ovih dana nastaviti i u svakom slučaju postoji načelan dogovor da to raspodijelimo onako kako to doista je prihvatljivo i štiti dostojanstvo svih strana, odnosno aktera ove priče. Mene zanima šta je to što vas očekuje već u ponedeljak, a šta je to što vernike možda očekuje već na sledećoj džumi u petak? Ono što mogu ja kazati, ja vjerujem da kolega Mohamed vjerovatno razmišlja u tom pravcu, do ponedeljka ćemo malo odmoriti, dakle, ove naše utiske koje ima, a i napore koje smo doista uložili, malo snage prikupiti, kako bismo već u ponedeljak imali jedan prvi radni sastanak na nivou predsjednika Medžlisa, glavnih imama, dakle svih onih koji su na neki način od sutra, odnosno od ponedeljka zaduženi da na terenu sprovedu ono što smo mi danas kao predstavnici ovih delegacija dogovorili i potpisali. Potpuno se slažem, Rešat Efendi je rekao upravo ono što je i u planu. Naime, ova povelja koja je danas potpisana, ona je jedan izuzetno bitan dokument, s druge strane ona je jedan početak. Upravo sljedeći dani će biti dan implementacije ovog sporazuma, ako Bog da, i jedno naše zajedničko nastojanje da ovo što je na papiru prenešeno, da bude prenešeno na naša srca i na jedan zajednički, bratski, međusobni odnos i zajedničko djelovanje i radu u okviru jedinstvene islamske zajednice za dobrobit islama i muslimana na ovim prostorima. Evo, ja bih vas kao predstavnika jednog od tih muslihuna, šta je bilo najteže? Pa prije svega zahvala pripada Allahu. Mi smo, da kažem, sebet ili dio sebeta ovog procesa. Eto, Allah je spustio milost da se ovaj proces implementira. Ne bih mogao ništa posebno da izdvojim šta je bilo najteže. Sve je bilo lako. Sve je imalo svoju, da kažem, određenu lakoću ili težinu, ali eto, ja bih zaista da se zahvalim predstavnicima našoj ulemi i našoj predstavnicima islamske zajednice koji su podržali našu inicijativu. Jako je bitno i značajno da kažem da je ova inicijativa proistekla isključivo od naroda, iz naroda i to je jedan pokazatelj da, eto, hvala Allahu, smo sazreli kao narod da naše probleme rešavamo unutar naše zajednice, unutar naše kuće, tako da što se tiče specifičnosti toga šta je bilo teže ili lakše, puno toga se izdešavalo. Mi smo imali intenzivne, kako je rekao Rešat Efendija, u tajnosti sastanke i razgovore kako ne bi se nešto razvodnjavalo, tako da eto, Allah je dao uspeh i to molim gospodara da da bereketa u daljem radu. Samo kratko, da li mogu da se očekuju sad neki veći skupovi, da radost deli sa narodom, jer ovaj trenutak ne može da prođe tako napad, smatram, posle toliko godina? Pa eto, prva stvar kojom ćemo, a čuvajući našu tradiciju, obilježiti ovaj današnji veliki dan i događaj, jeste da ćemo večeras, ako Bog da, sa zalaskom sunca, odnosno nakon akšam namaza, upriličiti jedan vatromet u svim našim, koliko ja znam, zato su isto zaduženi naši muslimuni, sa kojim ćemo prosto našim građanima i svim građanima ovih gradova poručiti da se nešto desilo, a oni ostalo neka se upitaju. Također smo se dogovorili da danas nakon ikindije sa svih naših džamija se uče salavati, kao što smo rekli, počeo je mjesec Rebiul Evvel, rođenja Allahovog poslanika, a i to će biti razlogom da se naši džematlije upitaju šta se to dešava, a svakako da naši imami znaju, zapravo znali su, donekle nisu znali sve, od danas znaju sve i objasnit će svojim džematlijama šta se to desilo veliko i ako Bog da, inšala, nakon toga vjerujem da ćemo brzo upriličiti jedan zajednički veliki skup sa našim muslihunima, našom ulemom, svim građanima koji očekuju ovo što smo potpisali da vide u praksi. Vjerujem da će to biti jedan spektakl koji će itekako doprinijeti da ovaj put kojim smo krenuli nastavimo koračiti, ako Bog da, inšala, lakše, kao što kaza naš brat Denis,
kad se posmatra sa strane, sve to bilo nekako teško, ali u suštini, mi koji smo bili akteri ove priče, sad se pitamo gdje smo bili prije. Hvala Bogu da se smogla snaga, da se ta inicijativa pokrene i da naiđe na razumijevanje nas, odgovornih ljudi, koji smo je onako iskreno prihvatili, strpljivo radili i evo na kraju to rezultatom promisali. Da li se danas vaš posao završio ili ćete i dalje nadgledati situaciju? Pa mi smo kao Muslihuni preuzeli, da kažem, obavezu da shodno našim mogućnostima, da kažem, formiramo taj jedan fond podrške koliko je ko mogućnosti radi materijalne podrške za dalji rad i funkcionisanje islamske zajednice. Također, mi smo kao i potpisnici povelje, nas je tu trojica koji smo potpisnici povelje, ali je jako širi krug ljudi. Mi smo dobili punomoći i ovlašćenje od muslihuna da nas trojica budemo potpisnici. Mi smo ujedno i jedan od garanta ove povelje i stojimo na raspolaganju našoj zajednici za sve za što oni misle da treba da se zadužimo, od privrednog sektora do bilo kojeg drugog.